Thengio muno mwiroreri na ndamugeithia inyuothe muratwirorera thiini wa andu aya othe mena TV ciao haha, na thengio muno ni undu wa guka gutua mohoro. Na wakeri njuge nyuma thiini wa thabari iria yuma na Rigiji kana Rigathi wa Gachagua iria turatangathite na njira nene muno ati ni turathie Kikuyu tukahe borithi marua makamukira na andu othe kuma miena na miena yothe ya Kiambu na Kenya ngima makoiga ni maroka na twagana muno tondu ni twakinya ona korwo ni twakora borithi na mageria gutugiriria na matuhura na tear gas. Ni twakena twacokeria Ngai ngatho ati ni twakinya, na kana ni twakinya ni wega andu mamenye ati rucini ni gukubangitwo uria goons kana mikora iguka ithararie mucamanio witu kana igirie tuingire. No andu aria aitu a wendi mwega aria maikara Kikuyu na thengio muno ni undu wa aikari a Kikuyu ni undu wa kwirutira meheria mikoro mamera matige na macoke kuria moima na mageria gwita thigari cioka mikora ehehera na tweciria ni tuguthio wega. Ithuĩ twi thabari-ini turorete thiini wa Kikuyu tugitua kuingira twakora rori ya borithi na ndirenda muthikiririe wega. Aya ti aria meragwo ati ni mekwihithite kana mahana moima na nguo cia borithi na moima na micinga, acio neo matuikiria tear gas. No Ngai eiguru ni atuteithia ati ona maikia tear gas ni twakinya na Gachagua akinya kou mugathe witu wa kiama no oigithia one term na kiria kiangenia muno kana ni turarira kana tutirarira andu othe a Kikuyu twaigua moiga ni one term na ni lazima Kimani Ichung'wa aende na Kasongo ni lazima aende. Lakini ni wega kugweta ati ti ngari imwe kana igiri cia hurwo live bullet ti imwe kana igiri Damaris wiha ngari yake thaa ici ina rithathi igiri ithatu thiini na mundu umwe ndaigua ni ahutio. Mundu ugwitwo Samio Nyango wa Ruiru ngari yake abidwo arute kuguru acenjanie tondu ina rithathi. Mundu we haha wetagwo Sovinga na kiria gitumire kiri ugo na ngwiciria kiremba giki ni kiamuteithia na njira nene muno. Gitumi niki ngari iyo ya ungirora ngari yakwa personally itone ni gumukuite ina dent igiri twaikirio tear gas maita meri yacoka yahitwo mbere ngari iyo yarugama mundu ucio aruta mucinga na kok AK47 onereria mundu gwitwo Sovinga ndera Sovinga no ukomire ndiukane kumwaga ndaika nini akirikia kurikia rithathi ya gutha ngari ya Honorable His Excellency Kalonzo Musyoka nigetha mu imagine twi bururi uriku na ndirarigwo twina president wa githemba kiriku tondu ucio na riu ti Kimani wa Ichung'wa ucio uma wira wa president akera IG na no nyende gukwira Douglas Kanja we tondu jono turutite wira nawe heda wari commandant wa GSU. You are not like this. No ni ugwatitio mucang'ang'a wa mundu ure urenda kuragana ati no wire borithi ciaku ciena uniform cioke cikerie ngari mwaki tondu meguikagia miaki macoke marathe live bullet ati ngari imwe riu turaria ithire guthondekwo. Riu turaria kwina andu mena rithathi miri kuri matoro thibitari na ngenda kuga atiriri ni tumete kuraihu muno na democracy ino tura enjoy. We do not want kana tutirenda ona ndagika onemwe Honorable William Ruto utucokie kuria twari. We don't want your dishonorable acts. Tutikwenda witu etakimaramari na we president obehave ta president tondu ona heda twariraga hede ya Moi we mugicigithanio na Moi hana ta we muhunjia na muhonoki bishop ni maundu maria wikite na iya wakwa wokire thiini wa Mount Kenya ukuwite Bible ukiriraga ukiuga mwathani agocwo ni mwathani uri kwi waku gocagwo wakwenda kuraga andu urangeini naki ikai ugutura thi ta ihiga we mundu gwitwo Ruto ni ndarigwo reciria atia na turakuhoera Ngai uthie na mbere gwika gym iyo ureka uraturia ni ureka please continue uthie na mbere gwika gym na Ngai aguteithie gym iyo thio na mbere. Otherwise tuna andu hana ni mekwaria na nie ndi deputy national chairperson wa DCP na ni ndirenda kurwa ni ndarogama thiini wa Limuru constituency as an MP
together with my colleague hao nake ne kwaria no ningi turoiga atiriri liwe liwalo akorwo renda guturaga Ruto we are ready to die uria maithe maitu maroereire hende ya mau uguo niguo tuguikara na atiriri ithuĩ twathirari tukirwira wiathi wa gatatu ri ciana citu ni kale matunda uguo ndukae kumaka ati ni uratutisha na micinga endelea wale watakufa wakufe lakini wale watabaki watapata huru kwa sababu we are not stopping until we make sure that you are actually and really one term. Thank you so much. Tuigwe Mheshimiwa Damaris ararugama kuria Kiamba constituency na niwe ngari yake akorwo igikihurwo na rithathi. Thank you muno kwi Ngai ni undu wa gutuhe muoyo wa umuthi. Wambia na marito. Njitagwo Damaris Wambui wa Iganjo na ni ndirauga Kiamba giti kia mumbunge. Na ndoka kwira Ruto na icung'wa gakunia kau oria munerirwo ira sasa hata hatuwapi heshima hatuogopi tutiramwetigira ngari yakwa ena rithathi icio ithatu mwagura kuguru gwa thutha kwa mbere na murango na ni murona ni atumia me ngari-ini iyo. I want to tell you ndenda ukwira atiriri Ruto no urage Damaris mundu ucio kana urage aspirants aria othe mararugama thiini wa Mount Kenya no ndenda ukwira u kura cia Mount Kenya ni makiria ma milioni 9 ndungiuraga andu milioni 9. We are just the mouthpiece. Ithuĩ no ithuĩ turarĩrĩria andu aitu no kura nĩo menacio no ngĩtũthambia ithuothe ũhate andu othe ũtũrage ithuothe tondu ũrainaina thakame we ndũngĩnina Mount Kenya ũguo mũthĩ mwanongereria mũcinga ũcio thigari icio ona ti cia gũkũ Mount Kenya thigari icio cigũkĩte nĩ twacirora ona citirehitha mekĩrĩte uniform na mũcinga mũndũ akũroria mũcinga ũguo andũ acio ona tia gũkũ mũrainaina mũgetia thakame mwahũrĩra ngari yakwa rithathi icio ithatu na mũthuri uma hau security ahutio haha rithathi amũtema haha tumaya ng'ata kũmũtwara thibitarĩ tondu twenerio nĩ oriri nginya ola ng'ata finally twahota kũingĩra clinic mũthuri ũcio athecwo na aheo ndawa. Ndenda ukwira u sahi hatukuogopi na tunarudi hiyo Kikuyu na ithuĩ tutire iguoya goko ne gwito ti gwaku goko Kiambu ti Sugoi. You cannot kill everyone, and if you kill all of us, the people of Kiambu are more than 2 million. You cannot afford to kill all of them. They will still vote you out. You cannot be yearning for blood ati wewe unataka damu. You are shooting people live bullets. I have seen for myself. Mimi hata nimejaribu kuingia mpaka chini ya kiti nijivite. They are shooting live bullets. My car is here. You will see it. It has been shot live bullets. What coward are you to shoot women? How can you shoot women in their car? What nonsense are you? Ohana mundu wa muthemba uriku ona unginjuraga ndenda ukwira atiriri ndungiuraga andu othe a Kiamba. You must go. True. One term. Yes ke tuigwe Sithinga wa Bibiana ona ko ni akioneka ni akiri ngora yake nete kigurarite. Very good. Hey gwicirio muthe ndi mundu umakite muno na ngari gwo twi thi ya muthemba uriku tondu uria twatwarithia maundu na ni twamaka muno otorera na nyumo makite ni to planire wega muno na tumana makiri na makiri ma andu thiini wa kuria Kikuyu ni tukubangite wega muno na nie ndita coordinator wa county ni tukumikite sure ati gutire undu turika ukonie bara wa mbere nyambe njokerie Rigiji our people's president deputy president Igatho our people's deputy president Igatho muno ni tondu wa gutigirira ni twakinya Donetsk na twamerite ni tukaingira Gikuyu na ni twaingira na hinya uria wothe wahuthirwo ni borithi na GSU ya kuhata kugiria muthuri ucio aingire ni aingira na undu wa tukwenda kuonania ni ati utire mundu wi ruhiu utire mundu wi njuguma utire mundu wi ki tuma o uguo tu o guthikiriria na kwaria na andu a Gikuyu umuthi twainuka turi andu mamakite muno
na twarigwo bururi uria turaikara ni bururi wa muthemba uriku kuma rucini ria turutirie kubanga wira na twathie wega musafara mwega twatongoria ni andu a nduthi twatongoria ni andu a Gikuyu na twahota gukinya nginya Gikuyu no o tugithi haria mucamanio urakinya hau niho iguya icio cianjia gutuhurira marithathi nyambe njire pole Kalonzo Musyoka tondu niwe ngari yake yahurwo rithathi no njokerie Ngai ngatho tondu rithathi o yahura o kuguru peke yake rithathi wengi yahura ngari ya aspirant wa Ruiru Sammy Onyango uyu ngiuma mbere ni Damaris uyu urona na yake ni ahota kuhurwo rithathi thatu ni uguthi wirorere hau nie ndie ndona uguo ndona umuthi ati ni gukoma urakomio giti-ini tondu mundu ucio rithathi yake ikuimite gicicio-ini haria ndi na ya twahota gukorwo twahituka ainamirira yaikio ya Kalonzo yakorwo mbere yaringwo kuguru gwa thutha na uguo niguo tuona no ni gwenda njire Rigathi wa Gachagua wa mbere twainuka turi akenu tondu you are really a general na ndunetigira na kira gigo giatuma tukene ni ati finally ni wakinya Kikuyu na gutire mundu wakua tiga acio marathwo acio maguraga ndereba witu wa rori ni agurara no gutire thakame ya mundu wakua twatiga ikuo noguo turahoyaga Ngai gutigaitike thakame andu matigakue no ni twatigirira general ni arikia gukinya ni ihoya riakwa kuri thirikari ya bururi wa Kenya why you murafight na kirindi niki murahura andu matari kindu niki muratuherithia niki why are you fighting us tulienda Gatundu North tumeacha Kuroria akifanya kazi yake comfortably anaendelea na kazi yake we went to Juja tuliacha mheshimiwa Koimburi akifanya kazi yake comfortably tulikuwa Gatundu South tumemaliza kila pahali kwa nini hii upuzi ifanyike Kikuyu niki kirangiria mureke turikie mucamanio uyo kiroke o rucio gukenera andu aku kwa nini watu wa Kikuyu wapigwe for nothing ate matikaririo kai kanua kari agekaga ate tutiri akenu no ni twacokeria Ngai ngatho muno umuthi and we have really played mahoya ma andu aitu ra memecie tucokerie ngatho mahoya ma hunjia mahoya ma andu othe ni tondu gutire mundu wate muoyo wake na Kalonzo Musyoka rimwe ni ekurigagwo kai twithe ya muthemba uriku wa malu aima mwena wakwa wa left na maturenganirie na gatagati uguo na ngari imwe ikwihiuragiria haria tia ngazi iragwira ni twahonoka Gikuo na Ngai ni atuhonokia no uria turaiga aruta continue gutire hindi ngitugucoka na thutha ni tugutigirira bara ino ni athie na mbere uria kwagiriire no turie thirikari tigai guthi kuhamu andu matari na siraha na matari na uru ithu andu a Kiambu na no turaigire turenda thayo tunataka amani na koguo nie ndikwenda kuongerera tondu munogu muno but thank you very much thank you so much andu a Kiambu thank you so much andu a Kabete all the aspirants ahunjia othe andu ra mekunyitanira na ithu othe nitwamucokeria ngatho andu a Gikuyu andu a Kabete aria othe maima hau no tucokerie ngatho muno andu a Kabete ni gutigirira ati ni twaingira na thayo na tiga thigari icio iha nguniria mekugaga where are the goons iha ciumaha aiko tumana goons ri thigari ciagiukira ha riu mundu tocio muthigari onereiria kaikagia rithathi life bullet kaigagira oguo ri ukwenda kuruzi maisha ma mundu and then tuteithike naki mimi sitaki nipitishe hapo lakini Mungu ametusaidia tumepenya tumepita lakini vita ya Kiambu lazima iendelee na ni lazima hizi viti zote 13 tuokoe one term kutoka kiti ya kwanza paka ya 13 from the first one to women rep lazima tulete kiti ya governor lazima tulete kiti ya senator kwa sababu tunataka kuleta change mabadiliko ya kutosha katika nchi hii na nigetha andu othe magie na haki ya guthia kuria mathi
Riu umuthi ndie na maundu maingi no ni umuthi nyuma mumaku ndingiga ni mumaku nguri kiure kimwe tondu hena andu marako makimaindire ngi safety ya Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua kuringana uguo kwako gukiumbithanwo hihi ni mukoretwo ni mwako mukiaria nake kuma hindo nditimurano yo ni mwaritie nake kana muramenya uria ringi arathi na mbere ni twaritie nake wega muno. He is very safe. Yes. Security yake yuma very tight. Coordination was better. Ona tutirega gwika coordination yengi thaka oguo from morning kuma rucine kuma tuko coordination yuma thaka muno. Ni twahota kumuhonokia na hota kuingira thiinie na ariria andu a Kikuyu. Yes. Ni twahota gucoka kumuruta thiinie. Right. Na timu itu ria experts mahota kumuruta na mamutwara mucii koguo safe na turakena muno ni tondu ori athii ni twahota kuokoa Kalonzo Musyoka na Matiang'i na twahota kuokoa Fred Matiang'i na Eugene Wamalwa na twahota kumahitha haria tuguthia kumahitha ngari cokagirwo thutha na aria maima ngari twamonorania twahota nao kumatengeria na twamahitha nginya kohorere koguo all the principles aria tuma nao. Yes. To Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua wiki generals aria abangite na wira uria abangite ni wira wa magegania muno. Riu safe na salama, Matiang'i salama, Kalonzo salama, Wamalwa salama, and all our member of parliament aspirants gutiri mundu ugurarite tiga dereva wa rori witu nacio mona mathina macio na ngari citure ciahurwo marithathi, but we thank God ni twacokeria Ngai ngatho ati twainuka tutari handu tugurarite. Riu hihi wecirire ringi gwikira ringi ta mukurino atia gwicira mundu ucio muthigari ucio ni acokirio na tari karathinga ngari-ini ni ya gusafe iyo anga niyo yani safe tondu rithathi yo ikirire yoka yakira aonereria ngari ino tondu ino ithutha ni gutithitio tugutwaranaga akira yo niyo yahura ngari ya Kalonzo thutha na o Mheshimiwa Mwathi na ndereba magucia ndakomera ngia koragwo ndakomera ogu tia ngazi yo enge ya guthamu thigari uyu ungi ukunyitiriire ogu uguo thigari ici tukwanja ikunyitiriire oguo no na eri ni mena ifafasia ijarezi cia tia gas na tia gazi cia ni ikumakagia tondu iguikagio gathie giakanaga na mwaki ndarigwo kamarutire cia Bosnia kamarutire iria itahuraga andu a mucii cia kuhurana na guku kwa Al-Shabab kwa sababu inarushwa chini tia gazi ya kuikagio the aikio the gakana mwaki githiaga iwengi ngwiciria mekwenda gethi coke cine ngari na ihenya riria ngari cia iratutengeria kayungi gitikia ni winyitirire wega riu ngucokeria ngatho Mwathi na njokeria ngatho andu aitũ security na driver ni tondu ni mwahota gutukomia giti-ini rithathi yo yahota ukayahituka na yathie na yagutha ngari icio ingi koguo I thank God for that gwikirite o tondu hindi wengi ni mangiamenya wangenijua. Last time nilivaa kama mtu wa kuuza mayai, nilikuwa mama. Leo tulipitana nao tu, wanasema Mukorino hana maneno. So nilikaa kimukorino na pia nilikuwa nataka kuwa sacred leo. Umuthi eguhoete muno gwenda ngorwo hana Ibrahimu nigetha maundu mothe moke wega na nima Ngai ni atuteithia. No kira turacokeria Ngai ngatho muno ni Rigathi wa Gachagua ati ni akinya kuo. Yes. Na uria nderarie andu kabete ngimera ni twahurire Kismayo riu mothe tukuhoraga Donetsk riu turenda guikuruka Lebanon gwa Kawanjiku tutigirire maundu mothe ni moka wega na ni kwagia njira. Na kwa hivyo tunaomba serikali wacheni kutupiga, wacha tutembee kila pahali. Twalekia tukitoka pahali tunaacha kesho yake the member of parliament who is there aendelee na kazi yake. Lucky enough we are all friends. We are all friends. Gutire Mugikuyu ungihura Mugikuyu. Na ndacokeria ngatho o ringi. O uguo ndi Mukurino uguo. Ni ndacokeria ngatho andu a Kikuyu. Tondu gutiuma goons. Na ngionekire ta he mundu morehire njuki acikia. Ucio no atengerio nginya borithi. Gwacoka kwahorerwo. Gutire goons icio mekuga igukagari igarire ku no ria mekwibangite ni tora mebangire tukigira Gachagua airport no ni tumawezire. Please make sure your excellency the president hatire muoyo wa mundu Mugikuyu ungi uguthie. Hakuna haja ya kuua watu. Shame on you. Hakuna haja ya kuua watoto. Hakuna haja ya kuua sisi. Shame on you. Kama leo tumeponea chupu
Kwa nini watu wakufe bure? Kwa nini watu wasiende wasikize mkutano? Kwa hivyo mimi kama coordinator wa Kiambu nataka kushukuru nyinyi, nataka kushukuru watu wote, the coordination team, ofisi yote, all the principals, na haswa Rigathi wa Gachagua, ushikilie hapo hapo, usiogope ile kufinya kabisa, unafinya, tunaingia paka ndani, na tumefurahia umeingia sasa Donetsk, na tumependa messages clear, home and dry na imefika. Kwa hivyo asanteni sana. Wewe na kioria kiege baba demono mecemani no muguthi na mbere na gwika mutigwe tigera ni tuguthi na mbere na micemanio rucio ne Kajiado no riu kuu ti gwakwa ni twaima Kiambu na negoya abunge a Kiambu, wabunge wale wako na viti Kiambu, na hii chukuliwe vizuri sana. Mi naomba wale wabunge wako na viti Kiambu, tafadhali msikubali mtu yenu yoyote auawe. Usikubali utoke kiti ikiwa umemwaga damu ya mtoto wa mtu fulani. Usikubali kutoka kwa kiti kama umemwaga damu ya mtu yoyote. You are 12 of you. Kaeni chini, ongeeni, wacha watu wafanye mikutano Kiambu. Mkutano ikiisha, si tunaenda tunakuacha tu ukifanya kazi yako. Wacha ni Rigathi Gachagua aende aongea na watu wa Kiambu. Kiambu people are not fighting. 1.7 million voters, 1.4 to 1.7 watakuwako, mtawaomba kula. Why are you fighting? Wewe unapiga nani? Nyinyi nyote tunaenda tunakula pamoja. Tafadhali muri inyuothe muregane no horo wa kugerithia andu aitu a Kiambu ngero, to turiaga kumwe, tukomaga kumwe, tuciraga kimwe. Haha no kula turaiga mutigacoka, no tutiraiga ni mukuma Kiambu. Kwa hivyo mtuchunge sana kwa hiyo mnafanya. Sawa, thank you coordinator. Ke toigwe kigo kimwe kuma gwe chairman wa kiama kia DCP wa Kiambu County. Thank you muno, ndimucokerie ngatho. Njitagwo Wamburu, ni chairman wa Kiambu DCP. Njoe mweki unjokerie andu a Gikuyu ngatho na andu othe a Kiambu to matinetikira kugura guoya. O toria mwe kuma muthenya wa ira andu ni magakoretwo mendeire guoya muno, ona rucini magatumirwo andu age magatumirwo message age magekwo maundu maria mangi kwenderio guoya. No njokerie Ngai witu ngatho tondu ni tuhota muno ku make sure ati Rigathi wa Gachagua ni ingira thiini wa Gikuyu kuria tureritwo ati ndagakinya. Njoke njire ya Kenya othe ni thengio tondu andu aingi fiu ara matwendete ara macapoti kiama kia DCP ni megutumaga video thiini wa WhatsApp, thiini wa Facebook, tukona uria kurathie na mbere, andu matinetikira kugura guoya. Njoke njire ruriri rwitu rwa Gikuyu gitu ndimere mutikae kumenwo na inyui mwimene. Kahinda ni gakinyite ga gucokia rui mukaro. Ithuĩ twaingĩririe mundu gwitwo William Ruto thiini wa hau ari, na otoria munene witu aramuririe ka tukimucagura ari Onyango kana ari whichever ari twariria ari, ithuĩ twamucaguritwo ni twamwendete. Koguo ni thengio ni undu wa kwiyumiria, ni undu wa gutunyita mbaru, ona ni undu wa gusupport kiama gitu kia DCP. Tutikugura guoya, guti mundu kuite mwana mugongo, na njugi o ringi ithuĩ twanenehire twiyuragirie. Koguo ni hindi bara yanjiriria, tutikugua na mwico witu ohoro ni hara turorete, na no nginya tukinye gaturo ko ohoro. Thengio muno. Ndina kioria. Sawa. Ndagwo Paxson kuma Paxson TV. Kimani wa Icũng'wa ni andika ndumiriri na kora kiuga rocini kwina guns ciko tumito Southern Bypass, nauga ni Gachagua ugubangite maundu macio. Hihi woni waku ni ri? Gatucokeria ni chairman. Ndeto cia wa Icũng'wa kwandika o toria arandikire marua mahana ta ma wendoire, na ndiramenya ndiuka ni kiongo athukite kana niki. Marua page 3 akiuga the same 213 points, na mundu muthomu andika page imwe kana just one paragraph to explain yourself. Uhoro wa Icũng'wa kwaria ni matuhuhu maria enamo, na ndigwiciria ni arahota gwiciria na thutha amenya ati ndi turari Gatundu na gutiari guns, na no ithuaya ni turari Juja na utirare guns, ni turare Gatundu South, ni turare Kiamba, ni turare Wangigi surely. Kwani Gikuyu iko na nini kwake ati ndio guns zinatumwa? Why? Don't you know? Na ndirenda kudea wa Icũng'wa, we to ondoka kwa hiyo vitu, ukenyithania na thigari, ukenyithania na gun. We kama as a person ukamu karibu gako we na bata wa kwaria na arumeri kuja kibinafsi.
uniambie kitu na weherie kinyasoja waku nani jeheria wakwa mundu kwa mundu tuonane wewe. But I also wanted to say in short and this is to the president of the Republic of Kenya. I call him the president because he is. Na sikutambui hata mimi. Na sikuogopi. Ile kitu ambaye ulikuwa unasema wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta, ati unakimbizwa na unamuuliza asiue watoto wako, na hata hakuwa na nia hata moja. Kumbe ni fikra ambazo ulikuwa nazo za kufanyia na kuwadhulumu wale ambao wanakupinga, kama sisi tukiwa nyuma ya Rigathi Gachagua, tukiwa nyuma ya Kalonzo, Matiang'i, Eugene, Martha Karua na wale wengine wote. Lakini tunakuambia hivi, ni vizuri ufanye vile unafanya, lakini ujue hata wewe hautaishi milele. But I also ask you a question. You will be going to retire either way. Kuna wale wanafikiria utaenda miaka 10 sioni. Mimi mwenyewe naona ukienda retire next year. Would you rather saa ile unatembea mahali na tumekupatia security kulingana na katiba ya Kenya? Kwa sababu ukistafu unatapewa security. Would you rather sisi tukufuate tuwe tukuna kuchapa na tear gas tukiingia kwa serikali ambayo tunaingia? Kama vile wewe leo umedhulumu Mheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka ambaye ameserve na under retirement benefits president na deputy president na vice president, he has official security ambaye security wake wanachapwa na askari na askari wenzake. Are you really like, you know, leading this country into any direction? What is it that you think Kenya is? Ama kazi yako ilikuwa tu uingie upore like you are going to live this in this world forever? And you, Douglas Kanja, I'm telling you again, please behave. I want to remind those two characters ya kwamba ICC bado iko, na nataka kuambia sio ile memorandum tuliandika mbele, hata ya leo, that we have video evidence including hao askari ambao hawakuwa wamejifunga. Hiyo yote tunaipeleka na tunaongeza pale tulituma kwa ICC. Na unajua Kanja, tafadhali wewe kama Inspector General wa Police, uliona Ali ambaye alikuwa Inspector General wa Police akipelekwa Hague na hakuulizwa kama aliambiwa na president? Mimi nakwambia tafadhali wacha kutuma askari. If you don't send your askari, tungefanya business yetu na tumalize. Don't listen to the president telling you to do that. He has already accepted anarudi Hague. Kwa nini? Aliambiwa hata kesi yake haikuisha. Kwa hivyo ajali, hata ataongezewa tu staka ingine moja ama mbili, but he knows he's going back. Why do you want him to carry you along? Ati ndio muende huko na yeye. Kwani mnaenda dance ama mnaenda harusi? Usikubali. Don't be used or misused by somebody who is going to put you into trouble. So, thank you so much. Kuna coordinator wanted to add something. There's something I just wanted to add. Nataka hiyo nimesahau juu ya kuchanganyikiwa sana. Nigwenda gucokeria ngatho mugathe Uhuru wa Kenyatta ngatho muno, the former president of the Republic of Kenya uri urariho, and the only surviving retired president. Tondu acio angi othe me mbirira-ini ndimucokeria ngatho tondu niwe Ngai tu atigitie Uhuru as a retired president ni gwitikira guskiza ground na kugana arasikiza ground anyitanire na ithui andu a DCP. Nataka kumshukuru sana mugathe Uhuru wa Kenyatta ni tondu wa gwitikira na kuga tukona thayo, no ona kene arasikiza ground. No ni ngumuria akiona kimeumana sana, asikubali watu wake waishe. Uhuru Kenyatta, ukiona watu wetu tumekibizwa sana, usinyamaze. We belong to Mumbi. Ithio turi ya Gikuyu na Mumbi. Gucokeria ngatho ni tondu wa kwira andu aitu mathikiririe na gucoka kumera mathikiririe ground, tondu uguo niguo kuri. Lakini ninakuomba because uko na sauti na ndaiga niwe tu mutigaru. President Moi is gone, your father is gone,
Kibaki is gone. You are the only surviving retired president. Ukiona kimeumana sana, usinyamaze my friend. Na no ito tugatete we mwana wito. Usikubali hawa watu watumalize. Usikubali. Usikubali, usinyamaze. Kwa sababu vile inaonekana anatukibiza, especially in Kiambu. Especially in Kiambu. Ithuĩ Kiambu nĩ maratuhũra mũno. Ithuĩ Kiambu nĩ matũnyaririre mũno. Ithuĩ Kiambu nĩ matwĩhĩtĩire mũno. Usikubali. Rĩu ndagĩka ĩno gũtirĩ andũ aitũ a Gĩthũrai matirĩ wĩra. Andũ aitũ a Nyamakĩma matirĩ wĩra. Indo ciao nĩ irathire Nyamakĩma. Kũrĩa kũngĩ kũgitwo kaĩ Baringo gũtakoragwo thoko. Kaĩ na gũkũ Rũgongo gũtakoragwo thoko na gũthereria andũ. Usinyamaze sana. Ongea na hawa watu waambie sasa pahali nyumba imefika tusiuawe tena, tusipigwe tena. Kwa hivyo watu wa Thika next week tukwanyithika, watu wa Thika mjipange, na watu wa Thika ninamuomba mukaimira thuraku next week our deputy president Rigathi wa Gachagua ni aroka Thika, mukoimira thuraku na protection itu ti thigari, protection itu ni raia, mukaimira kundu guothe mutu protect na tutire ithuĩ mũndũ tukahũra tutigoka na gunzi muthenya ona ũmwe, turiukaga na mahoya tukarara tukihoya tukamukora uria mugutwika. Koguo andu a Thika please mukoimira, riu nĩ yo aria ngwendaga. Sawa, thank you so much. Turikiria hau na sawa no mwambie ringi.